mubona ko umugore yakubise Macron urushyi ubwo bajya gusohoka indege bari muri Vietnam, bagiye muri Vietnam, uruzi ko muri Vietnam. Ariko ikindi kintu gitangaje cyabayeho nuko Macron nubwo yagerageje kugarura situation akavuga yuko nta cyabaye, byari imikino. Ikintu cyabaye gitangaje nuko yavuze yuko ngo bariho bakina, ariko si umuntu bakinaga nkuko mubona muri video, mukomeje video ko muyireba. Macron yagerageje kofaringa cyangwa se guhereza umugore w'imwe by'abanyapolitike bakora ukuboko ngo basohoke mu ndege bamanuka escalier z'indege, escalator z'indege kugira ngo amufasha akaboko, ariko umugore uko mubibona muri video murabona ko yakanze. Yes, turagarutse rero kuri Upendo TV, abakunzi bacu tugiye kubaganirira uyu munsi wa none. Turaza kwivugira ku nkuru za politiki, mwabonye inkuru zigiye zitandukanye, turaza kuvuga ku makuru atandukanye. Guys, birashyushye uyu munsi, ni fire. Abantu mwabonye video yabaye viral, perezida w'Ubufaransa, sinzi benshi mwayibonye, ubwo yaragiriye uruzinduko muri Aziya y'Iburasirazuba. Mwabonye ibintu byamubayeho ubwo umugore we yamukubitaga urushyi. Guys, ni skandale yabaye. Gusa nubwo byagenze bityo, umugore wiwe ntago, cyangwa se perezida w'Ubufaransa ntago yigeze abifata nk'ibintu bikomeye cyane. Yagerageje gushaka uburyo ki yakaroma situation, avuga yuko byari ibintu by'imikino. Ariko guys, uko bireba twatembereye ahantu rero, turi kugenda tuciringa, tubona turi ahantu hari park, abantu bari kuza baruhura mu bwonko. So natwe twavuze uyu munsi dukore video yacu rero ahantu kuri park, twitemberera kugira ngo rimwe na rimwe ubuzima bukomeze. Nkuko twari tubivuze rero, reka tugaruke kuri Macron n'umugore wiwe Brigitte Macron. Ubundi mu busanzwe Brigitte Macron na Macron Emmanuel n'abantu bamaranye igihe kirekire cyane, ko mubizi yuko harimo ni couple ariko yavugisha abantu benshi ku bintu bitandukanye. Buriya uko mubizi Macron n'umugore wiwe baratandukanye cyane mu myaka, kuko buri mugore arusha imyaka 25 umugabo. Ariko inkuru aho ijya gukomera cyane nuko buriya Macron yashakanye n'umugore we yarahoze ari mwarimu wiwe. Ni ukuvuga ngo wari umwarimu yaje guhinduka umugore w'umuntu. Murumva rero ni ibintu bisa nkaho bitangaje cyane byabaye kuri iyo couple. Ariko noneho ibyo ntabwo aribyo dushaka kugarukaho cyane, ni ibintu biri, icyo dushaka kugarukaho ni inkuru yacu iri nakumva iri domestic. Iyo bavuze domestic, ni sinzi niba tuza kwita domestic violence whatever, cyangwa se ni ibintu biri family issue tuza kuvuga. Ariko nanone biratangaje cyane kubona umuntu w'umunyapolitike ku rwego nka Macron ari mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu nka kiriya, cyangwa se ariko akaba atakihangana niba afitanye n'amakimbirane y'umuryango, bikaza nkaho umugore aza kumukoza isoni cyangwa se kumusuzugura ku rwego mwabonye namwe. Nkuko mubira muri video mubona ko umugore yakubise Macron urushyi ubwo bajya gusohoka indege bari muri Vietnam, bagiye muri Vietnam, uruzi ko muri Vietnam. Ariko ikindi kintu gitangaje cyabayeho nuko Macron nubwo yagerageje kugarura situation akavuga yuko nta cyabaye, byari imikino. Ikintu cyabaye gitangaje nuko yavuze yuko ngo bariho bakina, ariko si umuntu bakinaga nkuko mubona muri video, mukomeje video ko muyireba. Macron yagerageje kofaringa cyangwa se guhereza umugore w'imwe by'abanyapolitike bakora ukuboko ngo basohoke mu ndege bamanuka escalier z'indege, escalator z'indege kugira ngo amufasha akaboko, ariko umugore uko mubibona muri video murabona ko yakanze. Ubwo rero abantu bakomye bavuga ati aba bantu koko nkuko avuga ngo bakinaga, cyangwa se haba ibigaragara amaso nkuko namwe mubibona, cyangwa se nkuko nabandi bajya babibona, habaye kurakaranya kwaje gutuma bataza kumvikana. Ariko ibyabaye ibyo byose ntago byari bikwiye kubona nk'umunyapolitike nka Macron, perezida w'igihugu, akubitwa n'umugore mu ndege. None imbere y'abantu murabona abantu bakora mu ndege bari bakirimo, nkuko mubona murabona umudamu ukora mu ndege rara aho ngaho niwe yanabibonye neza cyane. Ndetse mwabonye ko cyakora muri izo Macron we yasa nk'abateye umugongo nkuko mubibona, ntago yigeze abona umwanya wo kubibona ibyo bintu. Ariko ikintu gitangaje, Macron ubwo yaje ubwo murabona hamwenyura agasa nk'asuhuza abantu, yaramaze kubibona neza ko kamera zari ziri hanze. Urabona ko akenshi iyo umuperezida runaka cyangwa umunyapolitike runaka agiye ahantu afite uruzinduko rw'akazi, ahantu asanga itangazamakuru rimutegereje ahaza kururukira indege, kamera zari zihateye rero zabarebaga neza, ibintu byose zabibonye. Kuko nk'iyi nkuru turi gukoresha ni amashusho yasohowe n'ibitangazamakuru byari biriyo. Ariko nkuko mubibona Macron yakozwe n'isoni, akorwa n'ikimwaro, hanyuma
nk'uko mubireba amaze gukorwa n'ikimwaro yagereje gusuhuza abari hanze yashije nk'abapopera yisetsa, ariko akamwenyu k'ikimwaro murakabona namwe muri gukora ko akamwenyu k'ikimwaro. Hanyuma ikintu cyabayeho rero nuko ubona amaze kubikora Macron amaze kubikora, munda twihanganira rero abantu baravumya bacaho ari muri agace ka Republique, abantu bose bagenda abananura amaguru bikora amasiporo, ntago wabuze umuntu uri gutambuka. Niyo mpamvu muza kwihangana amashusho yacu kuza kubona hagenda hacamo abantu batandukanye. Twikomeje inkuru yacu rero ngo twabivugaga, Macron amaze gukubitwa n'umugore byabaye ngombwa yuko asa nkaho arindira umugore gatoya ngo basohokane, asa kumwoparinga ukuboko. Umugore ntiyaza kubyemera, yanze ukuboko kwa Macron, ubona ko yamanutse ariko atabyemeranyijeho. Hanyuma rero twifatishije inkuru zagiye zivugwa, twifatishije urubuga rwa Perezidansi y'Ubufaransa rwavuze yuko ibintu byabaye ntago ari ibintu bidasanzwe bariho bakina, ndetse inkuru icyo bari kuvuga yuko itangazamakuru riri kubikoresha nk'intwaro kugira ngo bangize isura ya Perezidansi y'Ubufaransa cyangwa se perezida w'Ubufaransa n'abanyapolitiki b'Abafaransa. Nk'uko mubyibuka gushize mu gihe cyashize, muribuka inkuru yavuzwe yuko yari mu nama ariko akajya akoresha tishu irimo kokayine, ngo bavuga ko yari akoresha kokayine muri tishu yari yakoreshaga mu bushize. Muri video y'ubushize murabyuka abantu mwagiye mubona ibyo nkuru bavuga ko perezida w'Ubufaransa igihe yari mu nama yakoresheje kokayine. Icyo gihe bavuga yuko ngo yari propaganda y'Abarusiya kugira ngo bangize perezida w'Ubufaransa, isura ya perezida w'Ubufaransa. Ariko noneho uyu munsi byagiye guhuka ubwo perezida w'Ubufaransa yaje gukubitirwa mu ruhamwe n'umugore. Abantu bakibaza ati se uyu ni perezida nyabaki ukubitwa n'umugore? Niba uyu aracyafite ububasha bwo kuba yayobora igihugu koko, niba ari umuntu ushobora kujya gukubitirwa n'umugore mu ruhame muri public? Bakibaza ati se niba ari uko bimeze hanze ya kamera bimeze biti? Murabyumva rero bakunzi bacu ba Upendo TV, ntago ari ibintu byoroshye, ni ibintu bisa nkaho bigayise byabaye. Hanyuma rero ku nkuru zacu reka twikomeze ku nkuru zo muri Amerika. Hanyuma rero nkuko mubibona namwe, iyo video muze kuyireba neza mwitonze, muze gutanga comment, muze gutanga ibitekerezo byanyu, kandi mukore share, like kubaza kuyikunda na like na comment. Yes, nkuko rero twabivugaga, reka twigaruke ku makuru ya Donald Trump n'ubutegetsi bwa Trump n'ubwo. Hanyuma nkuko nabigiye mbibabwira muri iyi minsi guys, mwitonde cyane cyane ku bantu bajyanye ku bijyanye n'ibyangombwa cyangwa se ku bantu bari gusaba ubuhungiro muri Amerika, kubera yuko nkuko bimaze iminsi bivugwa, abantu benshi bari kujya kuri interview zo muri immigration ariko bagafungirwayo, ari nako bahita babashyira kuri procedure kuba deporting. Bimeze bite rero? Ni ukuvuga ngo mu gihe cy'imyaka ine ishize ubutegetsi bwa Trump buvuga yuko ubutegetsi bw'abademokrate bwazanye nibura hafi miliyoni 20 na hejuru ya 20 nazi, ariko mu buryo butemewe n'amategeko. Kandi bavuga yuko ubutegetsi bw'abademokrate bwabukoze kugira kubera inyungu za politike, kuko mu busanzwe bivuga yuko ngo abademokrate bakoresha barwana uko bazana abantu cyangwa se immigrant, abamikra menshi kugira ngo babahe ubuhungiro cyangwa se babakoreshe. Si ukubaha ubuhungiro kubera ko babakunze, bivuga yuko babakoresha mu buryo kugira ngo babatore. Hano rero ikigaragara mu busanzwe hano ni ukuvuga ngo mu bihe by'amatora usanga hariho uruhande rushyigikiwe n'impunzi cyane cyangwa se n'abantu bava hanze y'Amerika, n'urundi ruhande rushyigikiwe n'abantu bakavukire cyangwa se ariko bakavukire b'abazungu cyane cyane. Ni ukuvuga rero hano ishyaka ry'abademokrate rigira rubanda nyamwinshi babaye immigrant cyangwa se abantu baturutse hanze y'Amerika b'impunzi, ndetse n'abirabura bari ahangaha bakavukire, usanga aribo abantu batora abademokrate. Hanyuma rero ishyaka ry'abarepublikani ugasanga naryo ritorwa n'abantu b'abazungu, ariko b'abazungu bagendera ku mahame ya kera cyane, y'amahame y'umuryango, b'abantu banga ibintu byo gukuramo amada, b'abantu bashaka ibintu by'umuco, b'abantu bashaka ibintu byo gusenga by'amadini, cyangwa b'abantu bakunda ibintu biri ku murongo cyane, banga gutura muri quartier neighborhood ziberamo ibyaha cyane, zirimo amabandi, zirimo ubujura, bashaka gutura ahantu hatuje. Ariko rero ku ishyaka ry'abademokrate bigasa nkaho ariho ikinyuranyo kibonekera, kubera ko abademokrate bo usanga akenshi aribo bantu bashyigikira akenshi usanga aribo bantu bashyigikira ibyaha, imijyi irimo ibyaha cyane, kuko usanga nk'imijyi ibamo ibyaha cyane usanga ari imijyi yoborwa n'abademokrate cyangwa se ifite abaguverineri b'abademokrate, abameya b'abademokrate, cyane cyane ko usanga amategeko yaho yoroshya ku bintu by'ibyaha cyane, baroroshya cyane, ugasanga barafavoriza ibyaha cyane kurusha kuba bakaza amategeko. Ubwo rero kwigarukiye ku bintu bya immigration, ibyo bimaze kuba urabona ko abarepublikani basubiranye ubutegetsi muri iki gihe, usanga abantu benshi bagiye baza bagahabwa ibyangombwa, ariko
mu buryo bamwe bivugwa yuko butemewe n'amategeko cyangwa se mu buryo bwa shortcut cyangwa se bw'ubusamo. Ubwo rero muri iyi minsi harimo usanga none harimo abandi bantu bagiye baza bagashaka ibyangombwa cyangwa se bagasaba ubuhungiro ko bakaza kubwimwa, noneho babwimwa abajaji cyangwa se inkiko zigategeka yuko babadeportinga cyangwa se bava ku butaka bwa Amerika, ariko akenshi bakajya kwihisha mu mijyi iyoborwa n'abademokrate cyangwa se state z'abademokrate. Ntabwo ibyo bintu babyirukaho cyane ngo bamuhaye final order kuva mu gihugu ngo bajye kumuhiga n'ibiti. Yewe usanga rwose banamuha ubufasha bw'ibanze nk'ibyo kurya cyangwa kwivuza barabahereza, n'ibyangombwa byo gukora barabahereza. Ubu rero ikintu kiriho ni uko ICE cyangwa se urwego rwa immigration rushinzwe abinjira n'abasohoka uri kujya gutegera kuri kote ku makoti, nk'umuntu ugasanga nk'umuntu yari yarasabye ubuhungiro, ariko ku nshuro ya mbere barabumwangira, arajurira cyangwa se icyo bita ngo ni appeal. Amaze kujurira, abo bantu rero bagiye bajurira, uri gusanga babaha kuza itariki zo kuzaza kuraho mu ma interview cyangwa se kujurira, hanyuma ICE nayo ikaza ikihisha hafi aho ngaho hanze y'urukiko, ugasohoka mu rukiko bahita bagusama. Nk'uko muri kureba amavideo atandukanye, aba ni abantu bagiye batandukanye bagiye bava muri interview, ariko kubera ko bari baratsinzwe mu interview ya mbere barajuriye, ariko immigration ubu ngubu ICE ntiri kubategereza, uri kuvaho bahita bakujyana muri detention center ya immigration yo ku deporting. Mwumvishe ko hari n'abajaji, ntuheka kubona video, reka tubereke video ya judge yari afite umuntu ari kuburanisha, yari afite umuntu w'umuyimmigrant yari aburanisha, ariko akaba yarahigwaga na immigration kugira ngo bamudeportinge, ariko judge aramwimana. Noneho judge icyo yakoze yamufashije kumweta inzira z'ubusamo zo hanze ya court, agacika immigration. Birangiye judge ubu ngubu baramu indictinze, ari mu bushize. Uziko immigration FBI yari kumufata nyuma y'umunsi y'amasaha 24 agasohoka muri aho bari bamushyize muri custody agataha, ariko nyuma baje kumwindictinga byemewe n'amategeko. Ubu ngubu arafesinga kuba yajya gufunga imyaka 5 azize kuba yarahishiriye umuyimmigrant. Ariko none ikindi kintu gikomeye guys, ni ukuvuga ngo abantu bafite ibyaha bagiye bakora ahashize habo, kabone niyo waba waragifungiwe barakigwane kikarangira, upfa kuba ufite record y'icyaha wakoze kiri icyo bakita ngo ni criminal case. Ufite criminal case ahantu hose rwora immigration utari umwene gihugu ni ibibazo, amahirwe menshi bari kugufata bakakudeportinga. Abandi rero ugasanga atwaye yasinze, tuvuge isanzwe nta n'icyaha wigeze ukora, nta cyaha wigeze ukora, ariko uguye mu cyaho bita DUI cyangwa se gutwara bamaze gusinda. Uri kuba ufite green card, ufite n'ibyangombwa byuzuye, nta n'icyaha wigeze ukoraho mbere, ariko bagufatiye muri iyo case cyangwa se ni case yari yose. Tuvuge umuntu yari afite ibyangombwa, ariko arasinze arwanye n'umugore se, cyangwa se agiranye ibibazo n'umugore bararwanye, cyangwa se agiranye ibibazo n'umugabo bararwanye, cyangwa se arasinze mu kabari arwanye n'undi mugenzi we. Ibyo ni ukwiriye kurangira bagufunze. Kandi no gufunga ukoze iyo case utari umwene gihugu biri kukuzana kuba wakudeportinga ugataha. Guys rero mwitonde cyane, mwitwararike abantu badafite ibyangombwa, kandi niyo bafite ibyangombwa witonde, kuko n'ubundi bumvishe ko hano bafite uburenganzira bwo kukwambura ibyangombwa byabo niba barabiguhaye bagakora revoke ibyangombwa warahawe bakabitesha agaciro. Mwumvishe ko reka tubaje muribuka ko muri iyi minsi murabize nka Harvard yasuwinze ubutegetsi bwa Trump, kubera yuko mu busanzwe hano amakaminuza hari inkunga ya leta igomba gutera amakaminuza kugira ngo ubuzima bwa kaminuza bukomeze, yaba muri research n'ibindi mibereho y'ikigo cyangwa se y'ishuri ya kaminuza kugira ngo ibeho. Noneho ikintu cyabayeho kubera yuko mwabonye imyigaragambyo maze iminsi hano ibijyanye abantu bashyigikiye Israel, abandi bashyigikiye Palestine. Noneho kuvuga ngo igice cy'abasilamu cyane cyane bashyigikiye Palestine, mwabonye imyigaragambyo bagiye bakora ku kaminuza. Abo bantu bose bagiye bakora bagaragara mu myigaragambyo rero, noneho ari abayimmigrant baraje kuri visa zo kwiga. Abo bantu urabona State Department cyangwa se ni nk'urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga rwa Amerika, uyobowe n'uyu Marco Rubio. Mwabonye n'amakimbiranye yagiranye n'abasenateri John Dijaba bamagaza ku basenateri gusobanura ibya immigration y'uburyo bari kudeportinga abantu hatabaye icyo bita due process. Mu busanzwe due process ni icyagiye baguheza cyo kuburana, gusubiramo ibintu byawe bakabyigaho neza kugira ngo uvuge ngo ndatsinzwe burundu 1 2 3 se bafata umwanzuro wa final decision yo kukudeportinga. None ubu ntabwo biri kubaho ikosa rero ryose cyangwa se icyo bari kugukekaho cyose bari kuhita bakudeportinga. None rero mwabyumvishe yuko abantu bose bajya bagaragara. Reka mbwire nk'abantu b'abanyamahanga cyangwa se bene wacu baturutse hanze ya Amerika batari bakavukire, niba uzi ko waje ahangaha uje kwiga
guys hitamo kujya kwiga ibyo bintu byo kujya gushyigikira amashyaka runaka gushyigikira amaleta runaka bivemo si ibyawe wikivangamo ibyo bintu bya politiki kuko urabyivangamo barakubona kuri kamera gusa baragutrackinga down FBI iraguhiga baka bafate ibyangombwa bari baraguhaye bitasha agaciro utahira ishuro utaryize usanga wataye igihe cyawe ubwo rero guys reka ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha twariho twitemberera nk'uko mubibona tureba ibintu bitandukanye urumva ahangaha abakunzi bacu mukore subscribe abo gishimishije abakeneye kumenya ibintu byinshi bijyanye na immigration yes abakunzi bacu rero aho muri mutandukanye abareba ibiganiro byacu n'abakurikira ibiganiro byacu umuntu wese wafite inyunganizi wafite igitekerezo ibyo mwifuza kumenya ku bintu bibera mu mugabane wa Amerika inkuru zitandukanye mushaka kumenya ibitekerezo mushaka kumenya mutwandikire muri comment inkuru muzandika tuzabashakira kandi tuzibakorere hanyuma murakoze cyane ibiganiro byacu n'akagaruka ciao